بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota warroonni sagantaa Oromoo Daawwaatoob torbaniin gaafii fatwaa nu hordoftan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii isin wajjii haa jiraatu isiniin jecha guyyaa har'aa sagantaa fataawaa kutaa 18ffaa guyyaa 22 ji'a 6/1442 hijiraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa fataawaa guyyaa har'aa keessatti namni nu wajjin turu sheekeen Sheek Gazaalii Haaji Xaahaa hafidahullah, rabbiin bakka jiranitti isaan haa tiisu, aafiyaa kaamila isaanii haa kennu. Nu wajjin jiranii sheeka waamicha keenya dhageettanii bakka kana nu argamu keessaniif jazaakumullahu jecha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. duraan dursee waamicha keenya dhageettanii bakka kana nu argamuuf rabbiin jazaa isinii haa kafalu. mindaa keessan hasanaa keessatti rabbiin miizaana keessa isinii haa oolchu. itti aansuudhaan sagantaa fataawaatti osoo hin seenne yoo jecha dursitan qabaattan carraa isiniif kenna. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كوجمتوتا علماء كنا كاس جرتن أكسما كدعاتا أكسما كديرا كدبرتي هندي كيسنو كلين سر ورن رجيت مرتنو دران درسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتنتي نجار ربي كيس جراد داشنين جتّا أكسما تيكا إسا كيس جراد همتو ربي سنرها كابو dhibee biyya hedduu keessatti ammallee deebi'ee sodaachisaa jiru kanallee bakka ga'irraallee rabbi haa deebisu. Bakka duraan hin gahin rabbi hin gahiniini rabbiin nurraa haa deebisu. Wanni kun zambi mateennaaf rabbiin nu mokkoraa jira. Rabbiin nurraa haa fuudhu jechuu du'aa hin dagatina. Nutillee du'aa ittuma jirra. Baarakallahu fiikum. Akka gaafa duraa sanitti ammallee deebinee masaajida dhabnee salaata jamaa'aadhaa jum'aadhaa dhaabatuun sun sodaachisaa jira. Ammallee waan ammaan tana deemaa jirurra garuu waan kana hunda rabbuma kadhanna garma rabbiititti iltijaa'a tahuudha. Namni haala jiru ofirraa jijjiire gara rabbiititti tawbatuudha. baarakallahu fiikum. warra gara rabbiititti tawbatee kadhaa kadhatee isarraa argatu rabbi nu haa taasisu. sanitti aansuudhaan dhaamsi gabaabaan isinii dhaamu har'aan tana التعامل مع الآخرين سنة الحياة. نما كان ولين جراتون نمنتي ولين جرات تكون إيمانة كوكيس ورا ولين جرت تهينا أبا منا تهينا هذا مناتو تهيتي إلمان تهينا أولا تهينا نما ولين دلغن تهينا نما ولين جراتو الراحفين سنجرو كوني أكاتا جرين ربين اتنوف كاهي نما ولين جراتو مرتي نمني تكوچ أفقهي waan mara keessatti qabeenya fedhe yoo qabaate namarraa duroomuu hin danda'u. Nama qabeenya hedduu qabu santu irra namatti hajamaayu. Maaliifi dalagaan isaa tuni hundi namatti hajamti. Yoo biyya hedduu keessaallee waa qabaate biyya hedduu sanitti illee nama hajama. Namni kun dureessa tahe jechuudhaaf qabeenya fedhe qabaateef namarraa duroomuun hin danda'amu. Kun sunnaa hayaataati. waan rabbiin jiruun tuni akkanatti kaayamte. Rabbiin akkanatti kaaye akka namni kun itti waliin jiraatee walirraa bu'aa buufatee ka qabeenya qabu dalaysiisee ka rakkinna qabu isa bira dalagee isarraa waa argatee akkanatti rabbiin tabaadula waan kaan bira jiru kun waan kaan bira jiru kun beekumsa kun hin qabne kun akkanatti akka walirraa tabaadula ta'an taasise. Eega dubbiin akkana taate nama waliin taamula tahuu irra nama waliin jireenyarraa hafiinsi hin jiru jecha. Eega nama waliin jiraatan akkamitti nama kana waliin jiraatuu qabna akka nama islaamaa tokkotti. Akka nama islaamaa tokkotti namni ati waliin jiraattu kun takka haadha abbaa keeti,
mana keetirraa achi kaaftee ilmaan keetirraa haadha manaa teetirraa haadha abbaa keetirraa obboleeyyan keetirraa obboleettii teetirraa ollaa keetirraa akkasuma nama waliin dalaydanirraa nama dalagaa walitti qabdaniin ka waliin barattanirraa ka barsiiftanirraa kun hundi akkaataa itti waliin jiraatanitti hajama. Kana keessa nama lolutu jira, nama aarutu jira, nama obsa qabutu jira, ka obsa hin qabnetu jira, ariifataa namaattu jira. Akkamitti waliin jiraatuu dandahan yoo jenne inxilaaqni aayata afurii irraa yoo tahe jedhan yoo aayata afur uf dura keette akka aayanni afran sun si ajajjetti yoo ka deemtu taate sirratti laafa namaa waliin jiraatuun ati akka nama islaamaa tokkotti. Aayanni duraa maal jetti? Inna akramakum inda Allaahi atqaakum. Namni kabajamaan keessan ulfaataan keessan namni ulfina qabu hayyuun keessan nama irra rabbi sodaatu jedha. Ka rabbi biratti illee kabajaa qabu, ka nama biratti illee kabajaa guddoo qabu nama rabbi sodaatutu kabajaa qaba jecha. Akka kanatti ilaaluudhaan wala anatu balurra caala, gosa teennatu gosa teessanirra jabdu, afaan keennatu afaan keessanirra jaba, nutu isinirra jajjaba jedhanii gosaan wal dhiibuu, biyyaan wal dhiibuu, daangaan wal dhiibuu, bifaan wal dhiibuu osoo hin taane, qabeennaan wal dhiibuu osoo hin taane, namni irra kabajaa qabu ka rabbiin nuufi me'eennu inna akramakum inda Allaahi atqaakum. Miskiinallee yoo tahe, fokkataallee yoo tahe, kama rabbi sodaatu santu nama kabajaa qaba. Maarree wayta kana ati yoo ayata kana laalte waan silaa lubbuun jedhisiin jettu sun ani qabeenna qabaa miskiinni kun maan natti qixxaa'uu dandahaa san lafa keetteet ani sodaa rabbii qaba moo hin qabu jechutti deebitee uf gaafatta. Gaafa kana huduuda kee biran dabartu atillee huduuda keetitti dhaabatta jechuudha. Kanaafuu maarree aayanni tokkoffaa irraa inxilaaqa tahuu inni muslimaa qabu namaa waliin jiraatuudhaaf osoo gosaan hin taane, biyyaan hin taane, qabeennaan hin taane namni kabajaa qabu nama sodaa rabbii qabu jedhee yoo qabate. Inni lammataa aayanni lammataa nama waliin jiraatuudhaaf innamal mu'minuuna ikhwaa nuti obboleeyyani jechuu yoo yaade. Kuni baddaa haa bayu sun gammoojjiidhaa haa bayu eega muslima taate, eega islaama taate, eega rabbii tokkochatti amante, nabi Muhammad ergaa jechutti eega amante, qur'aanni dustuura kenna jechutti eega amante, obboleessa shari'aan obboleeyyan nu goote jechuu yaaduudha. Obboleessa keetii walii wayta wallolte illee dubbiin sitti ilaafa. Maaliifi obboleessa jechutti ilaalta, diina jechutti ilaaltu. Obboleessa keetiin illee waldhabaatuma oolta. Ilmoo teetiin illee waldhabaatuma oolta. Walaakin waldhabni keessan kun fagoo isin hin geessu. Maaliifi kuni obboleeyyummaa nasabaattu jidduu keessan jira. Walitti hidhaa rahimummaattu jidduu keessan jira. Fagoo wal geessuu hin dandeenye. Ka rabbii walitti nu hidhe kana hoo innamal mu'minuuna ikhwaa. Mu'mintoonni obboleeyyani jedhee ka walitti nu hidhe kuni yoo obboleessa kiyya jettee laalte wayta inni sirratti kata'ee dogoggora hawaasiin jedhellee obboleessuma kiyyatu waanaan jedhe jechuutu sitti mul'ata. Gaafa kana amriin kun sirratti laafa. Yoo ufii isa waa gootellee obboleessa kiyya akkamitti waan akkanaa godhe jettee dhiifama gaafatta. Kunilleen dubbii jidduu teessanitti argamte fixuudha irratti si gargaara jecha. Idan inxilaaqni lammataa nama waliin jiraatuudhaaf nama kana obboleessa kiyya jechuudhatti yoo laalte. Namni rabbiin fikiraa garagaratti namaa kenne, barmoota illee ka adda addaan namaa kenne, yaada illee ka adda addaan namaa kenne akka akkatti yaada namni kun. Yoo ka waan tokko hin goona jedhan taate yaanni namaa itti waliin galu akkam godhan, akkamitti namaa waliin deemuu dandahan. Wa amruhum shuuraa beeynahum. وشاورهم في الأمر ربي النبي ساتنا كنا جديتي أمتك يجدت هي مجري برسيس ورموا من توتا كنا دبين إساني والنسان التقالي والنسان الدفتوكو مريمان جدو إساني تتتاتي
نبي ربي كسلا وحي اندلق سنو ربين وشاورهم في الأمر صحاباك كسبير جران كان ورّيو ألقاء جرين لي ألقاء ملي خلافا قمن أمت صحاباسا شاورهم في الأمر جرين اتمريان جرين أمري وان دريدو كان اتمريان مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم وحي ربي تندلقوا الأولين وحي من سندفه مرق أمتك أنا إيجيف ججو ورّا والإنجلتان كان أوامر ما اتكنان أوليني ألقاء قدتا ججو قفامي تدبين مري اتجكني ياد الرتي هاكنني كان كيستي واني أرقمي سيرا كيستي تقول مامي تك صحابان ياد كنني ياني صحابات أسم فرقتني دوبا آيان سدفا دا كيو واتك نمتي دفن وان تقو دلقو يوفدن والمريد أو دلقو ججا ويتكنا واني مريد أنتهي ركنا نقبط واني مريد أنجيب ستني اتوالي قلني لفاكأن متى هدمني إسيل ليني تولا جلقمني إسيل ليني تولا آخر إسيل ليني تولا مالي في مريد أنتهي ججولا أمرين آية صدفة كان الرأي انطلاقة تاني يو واللبين سي أرقمي هو ست اللي بكما مريد كانت اللي واللبين سي ما أرقم آية أفرفها ست رفتي وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يو هكذا واللبدن قالوا ربي تتديبسا يو اللي كنت عارفين توتي والقبدن شريعة ربي أكم جدي شريعة كانت ما بينو مرتنو شريعة دافع بتمنو شريعة جل هذه بنوكا شريعة تنها قبنوكا شريعة تنوف دفته وان شريعة جت كان هافود أنو مرتنو وصو انطلاق نكينا آية أفران كان الراكعة أصول الشمنا ملالو كان إن أكرمكم عند الله أتقاكم جتشو رتي أصولا اللي والتفيد إفني أصو إنما المؤمنون إخوة ورّي والإن تعاملته كن أبلي ينكية كإسلامات جتشو والله اللي أسيئتش والإيبو إفني أصو إتوان تكو والإن دلقوا الأفديبن والمريئني مريد أوان تكو هدأني مريد وان الرتي والتاني سان الرتي والغرغاري أصو إتوالقبني فردوه إلى الله والرسول يعني شرعي ربي تتأكد بفني شريعة ربي وان كان كيستي مال جت جنة أسوكا أم آيات أفران كان رتي كديم نتاتي نما ولين أبا فيت ولين بننس ولين جرات ولين ستلا خزلا قري ولين تنتات جبان جدو تسنتين أرقم تمالي في أبولي سكيت يكمل جبتاري وان يوم جدو تسنتين أرقم تأبولي سكيت أكمل تواني تاري دوبك أنا مسلم أو في جتة أنا مؤمن أو في جتة أنا مسلم يوجدت رسول صلى الله عليه وسلم مسلم يتنوهما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم جتون نما مسلمتون أفاني سائر رالي نقابهن كأفاني جدي الربان نمن تويني الربان نمن دقم هرك إساتين اللي كده تكوانا مجلافوني هرك إسان اللي نمن دقمني مسلم جتون كأكسيتي جدان مسلم كأكميتي رسولة نوهم يكون من سلم المسلمون من لسانه ويده نما مسلمتون الرب إساتي في هرك إساء الرانا قابهن يو هرك كيتر مسلم نقام بهن تكا كرويت تكا كواجلافوت يوته يو الرب كيجلا مسلم نقام بهن كالرب أنما كان دقب يوته مسلمات كمريئتي مسلمات كرسول همني كان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كرسول جران كاناتي هلا هلا تكا مسلم كما كتاته هلا هلا تكا رسول جران كونه مسلم كان مؤمن الراوي تدبتان مؤمن وان خير ملين دبته رسول صلى الله عليه وسلم كجدان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمن ربي أمن رغمان كربي أمن واليوم الآخر قيا بودات التلي كأمن هندوة هن كافما هن تويتما أجت نقافتني هن قراتما وان دنيا كيساتي دلقي تخيري تدلق الرتي خيري جزاء أرقدا تهمتو دلق الرتي اللي همتو الآن ناقل چنججو تنمني أماني فليقل خيرا ويتهاسوا هم خيري داها دبتو جان تخيري داها جدو وانتني خيري قبدي
دنيا كيست خيري ناقبدي تكا آخرت خيري ناقبدي وان جدو هذا بتو جلا يوسن انتينو أو ليصمت تكا هاجلسو ماري مسلمني يو دبتلي هم خيري لا دبت يو دبتلي هم أجري إسي خجيلو دبت يو دبتلي أقل وان دبتو مباها وان مباها وان يو دبتلي ربي إسان قبل دبت مالي وان الرتي تويتمينسي غافين أف وان إسا غافت جيسو وان ركنا كيس إسا بوسو هن دبتو تكتي إسيلنا نمر ران دبتو إيران ران دبتو دبرتي إيران دبتو نمن همت جدونا ما نكتو جدونا ما ديمته نمن الربسيتو لا إله إلا الله ماري ويتكانا أكا رسول صلى الله عليه وسلم ننجدان همنتك مسلمني همنتك كتيدا يو بكي تكو إراتك أمي أكو مقامة تكوچا يو كبكي تكو تك أمي لايدان بكا مرا جيتو يو إسلامي تكو بكا تكو تك أمي هم بيكا ميتي كينا ميتي سبكين نجتشونا ميتي إسلام متهو أبولي ربي نقول إسانيف ست أغاياما ميدامن إساسون غراسي نياتا بيلون إساسون ست أغاياما ديبوتون إساس ست أغاياما دارون إساس ست أغاياما نم إسلاما سن ما لريكنا خغيسي يو ولي رفتين سجراته كبجا ولي قبين نكسي جراته جاللت أكا شريعان جتسون كجراتو تاي أكو مثلا أمس أكي اتنما كان ولي انجراتان يحب لأخيه ما يحب لنفسه نم إسلامته وان خيري تهتك يو في أرقت وان لبو تيتين فيتو أبولي سكي كنام فيت أبولي تيتي خطنام فيت وان خيري لا تكا أكما وان خيري سن وفي أرقته جالتو سن osoo obboleettiin teetun illee argattee ni jaalatta obboleessi kee kun osoo argatee illee ni jaalatta obboleessa yoo jennu obboleessa islaamaa dubbataa jirra ka obboleessa waliin dhalatte qofaa miti obboleessi waliin dhalatte dachaa qaba obboleeyyummaa islaamummaallee si waliin qabaatee obboleeyyummaa nasabummaallee si waliin qaba walaakin aammitti ka dubbatamu kana aaxifaan rahimummaatuu si butuu ni dandeetti obboleessa waliin dhalatte keessatti كدير ربي تيف والقبتن كولين بينه كربي بجتة والجالتن كأبا وليتي في قصوالين لين بينه غريسة كأكنا كن اللي وان خيري وفين جالت تسان إسان اللي جالتو لك أبدا قاف أكنا تهنا ما أولين ديمون سهلين مرتدا إيق أكنا تاتي إيق انطلاق أسر راكته تاتي ملتون أتي نما مراف نجاهته دا شريان سلام سيفكيت إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف كنا قام ملتو أتي نما قاريته إرتك أجيلتك أساسا كي أكما جنة كانت آياتوتا كان الرأيو انطلاقة تاتي قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأفاني نمن تؤنك هركان نمن تؤنك كان الرأيو خسوچو تاتي ويتنمت قدباتي نمت رفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتان رب صدو مسيح نلا السلام عليكم جتشون كدان ورحمة الله اتعانت ديدام وبركاته دانجيت صدوم لا إله إلا الله مي هكم ست الفاتكم نمتي هادي بسو بارتو نمني قرين نمني كان أكون نمتي بونا سلام أنا مجالان كابوان سلام أنجرون نمتي سانجر لا أتي صدوم أرغتي وبرا دبرتي إني هاقا فتمومال تسينغي أتي وان سر جرو جيسيته أتي قرر كيتر نقها هما قرر كينجران جيتشو سلام نكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويتجدو أجري كان أرغتون كيس جرا نما سنغمتشيسو كيس جرا نما كان أتفولا قورتيتو مفولا يعني نما صداتشيسو كومبيرا تارو الريو أتي سلامة سنجتين نمني كن نقها ناقبا هما همتو ناقبو جيتشو دفهما كناف شريان سلامة كان فجأسا نما بيتني في كم بينين اللي كم بينين اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيتون اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيتو كفرتين كبابسين جيتشو أجري كانس وفتين تكيسين سلام جتبرن دبرين مالي في
سلام يوجد أكنت أك شريعة تيمتها عبارة كست سلام يوجد سلام عليكم أكنت اللي سلامتها سلام الفجر ولكن أجري دي دما كان مالي في الرامورت وصو دلقا دنيا تاتي دلقا دنيا وصو تاتي وان تقصو دنديتيك أبدو وان بيا دولارا جراتو دولارا صدو مسيكن نن دولارا كودان قفتين دي بفتافرا دولارا دي دما دي سنان كنين آيتي لا كاكرا كان رت اللي فتنو قبدا غافا خيري تكتي نما سيكن نبدو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وياك يا ما ويانا من مرتي والإيه سوسان خيري تكتي نمني سيكن ننجر صدو مديسي يوم ميزانك غرا أجي دبي كداني موسو أرغتي كإرا كايتو تاتي نمني الرسيكا ونجر كداني سان تكتي كإرا سيكا ونجر نفسي نفسي جرا غاف سمرتيسا وفيت ندوي نومي يا بليسك يا بليتيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكو مثلا أمس الابتسامة للجميع فولا نمت نقوري أتي أبليسك فولا قمتشو قفان إذا كيبلون صدق على نمتشسان الرتي مالي في أكما قلبي نساء ويتأتي فولا مرتجة قلبي نساء جابتو ويتأتي فول لك اتسيق أتي ويتأني ستو ترهيبا قوتيك إيبالتي قمتشو أرغتو ويتأتي فولا قورتك قلبي نساء جابتي قلبي وبلي نساء جابسون هم برباجسو أكما سن نما كان ويتولين جراتن نما سياچسو أكما نمن ولين جراتكم يو إني دبامي سقافتي yoo inni rakkate rakkoo sanatti bira dhaabatte yoo inni munaasabaa gaarii wahii godhate munaasabaa gammachuu sanillee waliin dhaabatte yoo inni rifachuullee itti galtere duniyaa keessa jira duutillee itti galuun ni mala fuudhuu fi heerumsuusillee ni mala gammachuu tanaaf afraahaa fi ahzaana isaa kana waliin qoodatte yoo jette yoo isaa yaaddahee taa'u argite obboleessa kiyya maal taate obboleettii tiyya maal taate yoo jetteen هذا هو التعامل مع الناس نما ولين جيريني أكاكانا نما ولين جيريني أكاكانا أكو مثلا مس حسن الظن بالجميع نما كان مرت تؤتي همتو نتيادا لينجدين همتو دلقا لينجدين يو ظاهر الراغر تمالي زني تتولي قلبي انت يقول كلها تاتو نما كان يدي إساء أرقيت تكا يقينا لقيت نسيها قوتيف مالي قربان كن بدأ انتلتني بدو انتلتني ونون سين انجالة جيب رابن سين انجالة جيب تسمت سين انجالة جيب مالي يا بلتي يا بلت سكية مالي وما ربي تأكبرتي وما ربي مرة خنافو زني نمتي تولودا أمس أكنا نتيادا نمانجة جوسون تاني دوبا إني دوما أكاتان تعاملنا مولين قدن تكالما متي بلادا لام سجبابا كنا كيسة تدومو رواتما رواتام غاف ربي نولافسه ولينها سوينا قائدان تكا تكابتهم برباچسو تجرا مالي سوني ركون جدو تيتيف جدو أبوليسا كيتي تيتي جدو كيتيف جدو أولادا تيتي جدو كيتيف جدو نمولين دلايداني تيتي جدو كيتيف جدو صاحبة كيتي تيتي أرقمون هذا شيء طبيعي جدا أبي وكوني وما حياني نما اتفيد ولا بولين ولا ما أبدان أبو ما فدين غرانة تكينا لين وان تكو منا تكو كيس أو سوكيتنو سيريتنا متان غران هاديب وغرس هاديب بولين ولا ما مربسيس ولكن قائدا مال جتجان ليست المشكلة ركون هنتاني في المشكلة الأولى ركو دور أرقمت تنا كيسة تنتاني جان ركون دور أرقمت توني طبيعة حياة مكيتي ولين ديمتي والأباء واللولا والربسا مال جدا شيطان ويتسيبوتي وللي دايا ولكن سنية جدان همباتني ولمان ديمتن ولمان جراتن ولكن مشكلان إيه سجرتي ركون إيه سجرتي جنان المشكلة في كيفية التعامل مع المشكلة ركو قلتسان أكمتي ولا أنت ركو قلتسان ركون لفت قلتي زني ولي تبدن والكومتن ركو سن أكمي ولا أنت أتي حبا قبا قوتمو وان تقو قدفتت
ardii maraan balleessitamoo waan guddoo sanuu haga dandeettu xiqqeessaa deemta. Rakkoon bakka tana jirti jedhan. Dhibbantaa takkaahu parsantii waan jedhamu kanaa warri ilaalu warri haala ijtimaa'iyyaa keessatti muuxannoo qabu akki jedhan rakkoon dura argamte parsantii 10 yoo taate jedhan. Parsantii 10 dhibbarraa 10 yoo taate akkaataan itti rakkoo sanii waliin ati ta'amula taatu dhibbarraa harka 90 jedhan. Harki 90 eessatti ilaalama rakkoo san keessatti akkaataa itti waan sanii waliin ati ta'amula taate. Misaala tokkocha yoo isinii godhee achirratti geessine haadhaa fi abbaan ilmaan irratti waluma dhabaa oolan. Yoo mucaan mataa jabaatee yoo abbaan loleen haati gara mucaa gortee mucaa kana wayita abbaan asiin ari'ee gara duyda duubaatii manatti galchitee wayita akkanumatti waliin jiraatan. Osoo abbaan mucaa kana dhahee mucaa kanarratti haati kaloltu taate rakkoo galte amma rakkoon tun dhufteemi. Mucaan kun mana kanan seenin osoo jedheeni abbaan. Osoo abbaan wayita kana amma jalaa calliftee dubbii tana qabbaneessuudhaaf ka'a. Jalmaa calliftee yoo xiqqoo achi deemee aariin isarraa xiqqoo sakkante sila mucaa kana amma yoo asii ariine akkam ta'a abbaa Muhammad abbaa balu akkam haa ta'u mucaan kun eessa seena. Yoo asiinu bira ari'ame sila amma gooddanyaawwan ofiitii waliin taree mataa isaatuu dhabne hoo yoo jetteen sossobdee dubbii haganumatti fixuu nima danda'ama. Ilma kiyya eessa ariita ilma kiyya eessa oofuudhaafi. Manni kiyya itti haa galu yoo jette si huu xalaaqee yoo jedheen amma ka isa aarii san irratti waan biraa itti idaate si xalaaqee yoo jedheen amma ta mucaa dubbatan moo ta haaraa dubbatan. Kanaaf jecha akkaataa itti waliin ta'amula tahan kana yoo rakkoon takka argamti infi'aala dhiisuudha. Akkuma namni hub jedhee loluu kana dhiisee suutumatti qabbaneessee yoo dubbiin guddoollee taate xiqqeesseetuma yoo dubbiin tabal'attullee taate walumatti dhiphisee garuma fixiinsaa gara afwiidhaa gara nama san gorsuudhaa gara nama san yoo kaba balleessaan isaa hunda taatu taate yakkaa irraa fuudhuudhaa gara sitti dubbii fixuudhatti deemu jechuudha. Kanaafuu awwala akka rakkoon hin argamnellee waltiisuu barbaachisa. Eega rakkoon argamtellee akka rakkoon sun hin bal'anne godhuu barbaachisa. Yoo akkana tahan namaa waliin jiraatuu ni dandahan. Yoo akkanarraa qaa'idaa tanarraa dubbiin kadabdu taate namaa waliin jireenyi ni jabaata. Ollaa waliin jiraatullee ni jabaata. Ilmaan waliin jiraatullee ni jabaata. Keessattuu ilmaan zamana kanaa kam argaa jirtan kana ka dhiiraallee ka intalaallee dura rabbiin nu haa qajeelchu. Ilmaan horre namni martinuu horee lafa guute. Dur namni ilmaan qabu hin xiqqaataaf namni dur walirraa guddifata. Amma ilmaan mana mara guutee jira. Manni ilmoon qabu jedhanii dubbatamu dhibbarraa tokko yoo taate akkasii kan qabnellee rabbi haa kennuufi warra kenneefillee rabbiin haa qajeelchuufi argatuu qofaa miti awlaada saalihaa ka isaan boodaallee bakka bu'u ka khayrii akka isaan dalaganii dalaguu ka ibaadaa akka isaan godhanitti godhu ka nama akka isaan jaalatanitti jaalatu ka nama akka isaan keessummeessanitti keessummeessu ka nama akka isaan kabajanitti kabaju ilmaan akkasii ilmaan hundaa rabbi nu haa taasisu ilmaan diiniidha ka hawaasni kennallee itti gammadu rabbi nu haa godhu. Amma darsiin kiyya asumarratti dhaabaa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. ربين اسم الراحة جالته نولينا مدقه قرصة كانت تفيدمي قياك يا مال يتملك وربين نها تاسس نما أبولما وليلة جويس ربين نها تاسس اتان سوران غرا غافي كينات تسين أبوليس كيناتوكو غافي كيسا تكنا جدا إمام نتوكو صلاة عصري نون صلاة سنكيست ركعات سدين صلاة يرو سنت نمو هندوبنه إن اللي دقتو همبين بورم تاسني نمني تقولوا فيه أبوك عليه صلاة عصر رت ركعات سدين صلاة يو جرين صلاة كان أكملت ديبس جماعة مسجد هو حكم إنساني مالي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة كان نمني ويتسالاتو كوبا صلاتنا نما ولين صلاتنا خشوعة كيستي برباچيسا خشوع نكوني قلبي وام برا إرّا قلبي دنيا إرّا كل ليساني غير ربي تتأتي دي بياني
ayata qara'an kana gadi ilaalanii raka'ata meeqa keessa jira jechuu kana beekanii salaata tana waliin tahanii salaata kana salaatuudha wanni barbaachisu. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كربين جدو كان ملكايا مؤمنتون صلاة إساني كيستك قلبي قد جبت صدا ربي قبدون صلاة كجري ربين الرادبة كملكايا ربين جدون ورأكستي صلاة وان صلاة سن كيست جدو اللي بيكو ويتجلب قبت مال جدا ويتسجود قد مال جدا ويتأشر أولكاء مال جدا sani waliin fuula rabbii dhaabataa jirta. Akka kanaa waliin masinni guutuun salaatee asraa rakaata sadi salaatee bahee bulee borumtaadhaa kalee akkana nuun salaatte namaan jechuun kuni waan salaanni kun shaklii malee zaahiruma kana achi dhaqee achi dhaabata malee namni kun salaata kana salaataan jiru jechuutu namatti mul'ata. Gaafa salaanni kun ergaramte ammoo gaafa salaanni kun miidhamte ummanni illee miidhamte beeka. Gaafa salaanni kun salaata tahuu dhabde akkuma amma arginu kana rabbiin salaanni hamturraa nama dhoggiti jedha. Garuu nuti waggaa 60 70 80 illee ima salaannaa hamturraa haga isiin nu dhoggitu argaa jirtan. Warra dur salaatu san warra akka Abii Bakrii ka imimmaan khaxxii itti baafate imimmaan inni booy qofti karaa itti baafatee gurraachee akkatti khaxxiitu irra jira jedhan. Khaxxiin imimmaan booyicharraa fuularratti argamte. Maaltu akkasi boochisa badii maal qabanii akkasi booya jarri sun. Rasuulli mataan isaanii sallallahu alaihi wasallam dhaabatiinsa keessatti daangaa dabruu irraa hattaa tatafaxxara qadamaa haga miil hirphi isaanii dhodhootutti dhaabatan jedha. Yaa ergamaa rabbiin si araarame maalumaaf akkanatti dhaabatta wayta jedhaniin afalaa akuunu abdan shakuura. Yoo rabbiin balleessaa tiyya dabartellee naa dhiise ta dhuftullee yoo rabbiin naa dhiise ani duuba galatuma rabbiin naa dhiise kanaaf hin dhaabadhu jedhanii. Yoo isaan galata galchuuf akkasitti dhaabatan nuti arra rakaata 4 daqiiqaa 10 keessatti ol jennee gad jennee dabarru kana masinni guutuun osoo rakaanni kun rakaata 3 jechuun beekin rakaata tokko dhiisanii bahuun kuni maal nama agarsiisa? Namni kun marti shaklima achi dhaabannaa jechuudha nama agarsiisa. Yaa Rabbi nu sattari jechuu fi namutu uf raaja'a hisaabaata keessan raaja'a salaanni keessan sirrii jira moo sirrii hin jiru raaja'a imaama irrallee dubbiin galchina imaamni illee isinirraa tokkoma imaamni dagatuun nama tokkocha inni nama tokkocha yaani maaquulallee aqlittillee walaakin namni isa duuba jiru namni 50 dhibbi kuni marti dagatee jechuun waan daangaa malee nama rifachiisu. Gara deebisaa gaafiititti yoo deebine namni tokko salaata yoo salaate yoo wayta san yaadachiifame rakaata sadaffaa rakaata afuraffaadhaa san fideet sujuuda sahawii godhee salaammata. Sujuudni sahawiidha. Haga inni irraanfatee taa'e san hattaa yoo salaammatellee taa'ee amma osoo wayta san rakaata 3 sanitti wayta inni salaammate sheeka rakaata 3 salaattanii bara osoo ka jedhamuun taate rakaata hafte san fide sujuuda sahawii godhuun ni dandahama. Sujuuda sahawii godhuun ni dandahama rakaata san fidee jecha. Walaakin ammaan tana eega bule eega ture kaborumtaa himame kana martinuu salaata san deebisuu qabani. Martinuu salaata san deebisuu qaban salaanni sun hin taane salaanni naaqisa imaamtichi illeen warri waliin salaate illeen salaata san deebisuu qaban. Baarakallahu fiikum. Yaani salaanni hin argamne jechaadha salaanni naaqisa. Warri silaa yoo sadi hima jechuu san osoo akkasitti akka silaa irraanfatamte saniin namni marti irraanfateetuma akkasitti jedhu taate silaa irraallee ni kufti. Maaliifi isaan afurima salaanne jechuudha niyyaan isaanii. Har'aan tana eega yaqiinni dhufe yaqiinni sun 3 salaanne jechuu ka itti himamu taate salaata deebisuu qabanii jenna. Baarakallahu fiik.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرى هجالته قافين لما تاكنا يد سورة جوالا كأمو في harkaan namni ogeessi tokko kaasu yookaan ammoo tinuu bocu shar'itti haraamummaa keessatti tokkoma moo garaagarummaa qaban. Suuraa kaasuun kun waan ammaan tana zaman ammaa kana keessatti rabbiin ibtilaa'a xiqqaadhaanillee godhee guddaanillee godhee dhiiraanillee ibtilaa'a godhee sheekaa darasaanillee ka ibtilaa'a godhee ooma ibtilaa'aati wanni zaman amma keessa jirru kuni. Akka shari'aa islaamaatitti suuraan kun bakka hedduutti qoodama. Tokko viidiyoodhaan ka kaafamu, tokko ka gaaddisa qofa hidhanii waan irratti kaafamu kana suuraa dhaabataa jechuudha kan sochoone ka akka shahaadaatii fi waan irratti godhamu kana. Tokko ammoo haawiltii ka jedhamu kana ka zaata mukarraa takka dhagarraa takka waan biraa irraa tolchanii akka namaatitti dhaabanii akka horiititti dhaabanii jedhan kana kun ka harkaan rassamanii harkaan fakkeessanii harkaan jechuudha aalaadhaan kan tahin waan ruuhii qabu kaasuun umuumatti waan ruuhii qabu. Yoo hajaan itti jiraatte hajaadhaaf tahe malee waan ruuhii qabu kaasuun suuraa dhaabattuun tahu viidiyoon ni taha jechuudha irra jiran ulamaan hedduun viidiyoodhatti kaasuun waan san itti nidaane irraa hin murre nafsima nama sanii amma akkuma nagartan kana anaa haasawu arguun keessan kun achi keessatti mul'atuun kiyya kun akkuma nama mastawaatii takkaa'u daawwitee laallateeti malee wanni namni suuraa kiyya kana tolchee achi keessa kaa'een jiru harki namaa itti tadakkulan tahuinsan qabu ka viidiyoodhaan baqqaa jedhan lamaanii doktorri keenya rabbi isaanii araaramu doktor Abdushakuur illee rahmatullahi alayhi rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu hin baqqaa jedhan viidiyoodhaan wanni ka'e. Suuraan harkaan kaasanii fi suuraan dhaabattuu tana kaasan kuni hajaadhaaf yoo taate ni ta'a hajaaf yoo hin ta'in hin ta'u. Hajaaf jechuun maali? Xalaa eenyummaatiif itti hajamta. Xalayaa ragaata adda addaatiif itti hajamta. Mana yaalaatiif itti hajamta. Paaspoortaaf itti hajamta. Hajaadhaaf yoo tahe jechuun yoo hajaadhaaf ka tahu taate hajaadhaaf ni taha. Hajaadhaaf maletti akkanumaan ka suura abbaa keenyaa teeyyifannaa ka maalidhaa teeyyifannaa ka bakka dhaqnee teeyyifannaa ka gaafa cidhaa teeyyifannaa jechuu kanaaf godhatuun hin ta'u yaanu lamaani. Inni sadaffaadhaa haraama jechuutti ka walii galan ka shakkii wahii hin qabne waan ruuhii qabu mukarraa takkaahuu dhagarraa tolchanii haawilti akka haawiltiititti dhaabuun dhooggaadha. Shar'an gara marattuu dhooggaadha sun. Sun karaa itti baqqa'u tokko illee hin qabu jecha. Rakkoo itti baqqa'uuf illee hin qabu jechaadha sun. Suuraa tokko nama tokko akkasitti tolchanii hin kaayoo jettee takka hayawaana ruuhii qabu tokko akkasitti kaayoo jettee laa. Waan ruuhii hin qabne ammoo suuraa kaasuu hima dandeetta. Waan ruuhii hin qabne waan akka mukaa, waan akka dhagaa, waan akka manaa, waan akka daraaraadhaa, waan akka kitaabaa, waan adda addaa waan ruuhii hin qabne kanneen kaasuu dhima taha waan ruuhii qabu yoo taate malee baarakallahu fiikum akkanatti qooda adda addaan qaba. Kana keessaa ka hin baqqaa jenne ka viidiyoodhaati. Hatta ka viidiyoo kana ulamaan gariin hin tahuma jedhanii haalaan achi keessa illee haa fidu kuni garuu isaa fi daawwitee laallatuun takkaahuu mastawaata waan jedhamu kanaan achi keessatti uf arguun waan garaagarummaa hin qabne kuni tadakkula waan biraan qabu jechuu baarakallahu fiikum. Yoo namtichi dheeratillee yoo gabaabaa tahillee waan inni dubbatellee bilaa ziyaadaa walaan aksinitti akkuma amma gartan kanatti waan dabarsuuf kun hin baqqaa jedhan baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. namni tokko salaata keessatti yoo kolfe salaanni sun salaat san hin deebisammoo sujuudu sahwi hin geeffataa. Kolfi kun ulamaani bakka sadiitti kaayanii tokko tabassuma jedhama afaan arabaatitti seeqatu jechuudha. Tokko ka
faallaa saniititti jiru qahaqaa jedhaniini kolfa fokkataa jechaadha ka sagalee guddoodhaan kolfanii dahika waan jedhamu kana ammoo afaan arabaatitti jiddu jireessa jedhaniin jiddu jireessi kun kolfuma maaquula wahii kolfuu jechuuti marattuu tabassumni namtichi salaata keessa jiru yoo waa yaadatee seeqate ka sagalee hin qabne ka harfii wahii jecha wahii hin qabne yoo ka seeqatu taate takkaa moggama isaatittuu ijoollee waa wal gootee takkaa namni waa waliin jedhee gurriree homa dhagaya saniif yoo seeqate seeqatiinsi kun homaan balleessu jedhan salaata irraa homaan balleessu sujuuda sahwiillee waan godhaniif hin qabu seeqatiinsa yoo ta'e kolfa yoo tahe salaanni ni bada kolfa yoo tahe salaanni ni bada kolfi sagalee qabu kolfee jennaaniin ijmaa'anitti salaanni bada jedhan kolfa guddaa qaha jedhee namni kolfusaan kolfinaan kun ijmaa'atti ni bada jedhan numaa warri gariin bira dabree warri akka mazhaba hanafiyyaadhaa fa'a wuduun illee ni bada warra jedhetu jira salaata qofaami wuduu allee waddaatee salaata illee deebisuu qaba warra jedhetu jira garuu wuduun ni badaasan hadiifni jajjabaa miti qabatama dubbiin qabu wuduun hin badu kolfaan wuduun hin badu mazhaba isaanii sanitti malee kolfaan wuduun hin badu walaakin salaanni kolfaan ni bada maalii fi salaanni maqsuuda salaata faallaa maqsuuda salaataati jechaadha maqsuudni salaataa khushuu'a fuula rabbii dhaabattee ati uf gadi qabdee uf gadi xiqqeessitee yaani bakka sujuuddu san laaltee sila akkasitti ati khushuu'an fuula rabbii dhaabatuudha kolfuun faallaasaniiti numaa warri gariin istihzaa'a kun dubbiin numaa fuula rabbii dhaabattee akka waan isa ashuu fakkaata kun gara numaa waan biraatitti nama oofu warra jedhe maratu jira marattuu salaanni kolfaan ni badaa jechuu baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافتم تكاكنت نقاب مو جلبابة واجبة أقسم قافي وفي تفوفته انت لنقاب وفي الراهن قبله فولك سلالاني هاساونين غايا فيديونو هاتاو قامانو والبرغاني هاتاو jilbaabaa fi niqaaba jechuu kana addaan warri baasu warri addaan baasu warri gariin tokkomarratti irra haasaya biyya garitti afaan isaallee wal dhabullee ni jira marattuu niqaaba ka jedhan ka fuulatti godhatan qofa ka fuulatti godhatan qofa irratti warri dubbisu jilbaaba kaan irratti warri dubbisu maafi mushkila istilaahni rakkoon qabu wanni sirraa barbaachisu jilbaaba saniin tahee jilbaabaa fi niqaaba walitti qabatte ati qaamni kee mul'atuun hin tahu jechuudha wanni jiru fuulli kee mul'atuun hin tahu jecha niqaabni ka fuula dhooysu jilbaabni ka qaama kaan dhooysu jarri lachuu waajibuma jecha jarri lachuu waajibuma shari'aan ka sirraa barbaadde ati nama shari'aan itti mul'atu siif baqqaasifte malee abbaa manaa keetirraa kaasee nama silaaluu shari'aan baqqaasifteef malee nama biraa irraa sattaratuudha wanni shari'aan itti si ajajje fuula dubartii fuularraa niqaaba hin qabne laaluun tahamoon tahu viidiyoo keessatti tahinaa takkaa'u zaataanuu tahinaa gaafii jedhee itti aanuuf deebisaan tokkochuma kana yoo fuulli kee dirree jiraate wanni ati dhoysitee maali yoo fuula namni marti si laale wanni ati nama san jalaa dhoysitee maali hommaan sila bareedumallee yoo taate fuuluma kana keessa jira yoo qalbii duraan nama harkisa jechuudhaaf ka shari'aan dhooggitullee ka jettu taate bareedumni kee fuuluma kana keessa jira osoo abbama fedheen fuula kana si sattaranii gaama biraa si halaalu harka si halaallatu miila si halaallatu yan abbaan fedhe tole hin jedhu fuula kana argu malee bakki laallatan fuula kana bakki bareedumti jiru fuula kana bakki sirraa waa eeganii fuula kana yoo fuula kana mul'ifte dhoysita kurre awraadha kaan duraanuu namni mul'isee deemaan jiru yoo warra akka maruma keessa achi bahe kana taate malee waan kana taheef fuulli awraadha fuulli dhoyfamuudha qaba fuulli dhoyfamuudha qaba baarakallahu fiikum kanaafuu yaani haa ulamaani gariin fuulli illa ma dhahara minhaa fuulatti illee hafassaranii
يعني دبين كسيمتي ظاهرما سيدم تكنا لا لوني تاجت جودا معنى آياتا كان أبو شيخ نسيمين فعلين وري برالين كانوا مرة كديما بارك الله فيكم فولا ملئسون انتهو لا لون فولا كيسال له انتهو ججما نمتج أجنبي تيسي أجنبي تاتي بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قافتان كنت قوكنا نما كريستانا تكون ما شاء الله جتشون غياي ما شاء الله جتشو كان درا معنا نساء مالي مال الرت نمان جدما ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله جتشون قرآن كيسة الفجرة نمني تكو وان تولي تكو يو أرجي أتي وان تولي تكو يو أرجيته وان بريد وان ميدك وان تولي من جارمي تولينا ميدان أورو كيسة مسي غهي تولينا وان تولي تكو يو غرتي ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله جتشون ما شاء الله جت جتشا ما شاء الله كوني وانسان غمچو وانسان ارغيته غمچو وانسان ارغيته سن غمچو وانسان ارغيته سن هم ربين فديتو تهجچا دوغا دو ربين فديتو ته اكنت تولو اسا كان ربما تفدي اكنت تولجچو دمانا نسا اكما سن ما شاء الله تبارك الله يچو كنا اك ادا نمني ولين جدوتي وان توكوان غمچو توكو يو نما توكو راغرتي وان غمچو توكو يو نما توكو ما شاء الله تبارك الله نمان جچو تجير استخدام يكون استخدام ما عادات هي اتدلقوا مالي أكاسل شرعي تلمتي عادتي ويتدلقوا وانتو كنا ما جمدين سأكمل ملفتا بر المنا التي يوسين جده ما شاء الله تبارك الله جد ما لمانا كان هم ربين فئتو تهي رب ما تفئي سي كن سي جمن جتشو لمانا نسا سي جمن أرجتو إلما أرجتو كيكان برنا كانت أران تنا بفهمه جامعة الرا يونيفرسيتي الرا بفهمه وتجت ما شاء الله تبارك الله وسيان سيجمع دجاجات ما أنا نساكن نمت كريستانا تين جد أو يتجت كنا وان أتيرت جت كوني مالي وان أتيرت جت وان أمنتي ساتي ترى الرؤيوت هات وان أمنتي ساسي جمع ديو جتين كن شريان سنديسو انتبهوا دبين كن هجا كيس سجدي بوآتي لا nama tokko amantii inni irra jiru irratti amantiin sun amantii islaamaatiin ka wal faalleessu amantii fedhee haa qabaatu inni amantii san irratti maasha Allah tabaarakallah yoo jetteen waan irra jirtu kana sii gammanne sii jaalanne jechuudha akkana yoo taate hin ta'u akkana yoo taate hin ta'u walaakin waan amantitti irrarraane yoo taate waan amantitti irrarraane yoo taate dhibamee fayye yoo siin jedhe ilma argadhe yoo siin jedhe waan amantitti irrarraane yoo taate kana keessatti maasha Allah jechuun kun yoo jedhanillee homaan qabuu jedhan ulamaani garii maaliifi homa rabbiin fedheetu tahe jechuudha dhugaadha rabbiin fedheetu ilma kenneefi jecha kana keessallee kijibni waan hin jirreef yoo jedhellee homaan qabu jedhan walaakin waan amantitti irrarra'u keessatti jechuuniin hin ta'u waan amantitti irrarra'u keessatti akkas jechuuniin amantii san sii jaaladhe jechuudha amantii san sii jaaladhe sii gammadee jechuudha amantii ati irra jirtu san akki sun hin ta'u shari'atti akkana fakkaatti baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافين أكنا يد نمني توكو توكو كما قرآن هنكرانه قرآن نشف فاجره ما شفاء قرآن كن بفكمين أرجمين وياك يا ما درا وان آخرت أرجتان كنا وان وفيه متى أرجتني متي وان أتك أبتة وان كسي أرجت جتة أرجتو متي وان أسيت دلايده دلقادان أرجم سيفته جزاء إسي أجت أرجتو بود ويتورى قرآن ربين قرآن نهين شفا تقدمه سورة البقرة وآل إمران سورة بقرات سورة آل إمران أهل إسيتي رقاباتي يوجدان أهل إسي جتون كوني مالين ور إسي قرأي إسيتي دلقي جتشا ور إسي سن قرأي أحكام إسي كيس جرساني تدلقي الذين يتلونه حق تلاوته حق قراتي إسا قرأني حق دلقا إسا اللي ور إتدلقني دلقا دام ملسي
حتى ويت درجة كيس أولدي مجدانين قارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا جانين أكا دنيا كيستي اتقرأت سنتي أكا سمتي قرأتي تيسوت أو في تلتي قرأ أولديمي آخر صدركا فوق إسي كنمو بقاتي قرآن سنداب دي جانين كوني دبين كما كنت ترتل في الدنيا كيستي أكا دلقا ترتججا ور قرآن جيتشون أكان نام قرآن شفأ جيتشون لين قرآن حديث مكيسة تكما دفاجر إما حجة لك أو عليك تكارغا ستبايا تكارغا سيبايا غافا تكنو تبرمتيتي تكا قرآن مبتتيجي قوطا قبا كيتي أكما نما كعبا چلالو تتيا چلالتي كيسا فوتين قراني كأحكام سكيسة تجرون دليني hijab ufadhu yoo jedhan katole hin jenne kalakki dhiira waliin kophaa bahuun ajnabiidhaa walii yoo jedhan hin dhageenne kalakki sanii miti yoo wanni kun ribaadhaa irraa godhi siin jedhan irraan gorre ka wanni kun lakki zulmiidha zulmii tanarraa dhaabadhu jedhan irraan dhaabanne qur'aanni na shafaa jetteetumachi yoo keette kun ragaa sirratti bayaa namni kun na ergare jedhee guyyaa qiyaamaa ragaa sitti bahee hujjaa sirratti tahuudhaaf deema kaati mana keette akkanumatti na shafaa jettuun sun marri shafaan qur'aana asitti isa qara'u matni illee qara'u ma'anaa isaallee itti dalagu yoo ma'anaa beeyte akka qaraatiitti ma'anaa illee beeyte kuninumaa fadli irratti fadlii hidhattee yoo qur'aana matni baratte ma'anaa isaallee baratte dalagaan illee mul'ifte yoo ma'anaa illee wallaalte hukmi isaa waan ulamaan irraa sitti himan wanni akkanaa haraamata akkanaa halaalata akkanaa dalagita akkanaan dalagin jedhanii tasitti himan waan diinarraa daruuratti beekamu jedhamee lafa jira namni marti islaamin salaata jecha nama maratu beeka islaamin soomaa nama maratu beeka zakaayin baafataa nama maratu beeka hajjiin dhaqaa nama maratu beeka maa yu'lamu min addiini bidaruura jedhaniin kana namni marti waan beeku jecha kana kanama mara jala hudhoo kataan tahin zulmiin haraama kijibni haraama hanni haraama jecha namni marti hin beeka zinaan haraama jecha namni marti hin beeka warri jalaa dhokatu hin jiru kuni waan diinaa keessatti ifa galaa jecha waan kana taheef waan kana mararraa yoo ati dhoowwamte akkasitti deemte quraani ragaa sii baha yoo akkasin tahin quraani ragaa sirratti bayaayyuu faalla akkana fakkaata deebisaan keessan baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم رب جزاك سن جنة الفردوس نسنيا كفلو غافيك هناك غويا هرا اسمرت عمر غافي بروتي في غويا بروهنغا ولد بنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته